Zajedno do miliona. Dobrodošli. Današnja tema airdrop od $500.000. Da, dame i gospodo, pola miliona, projekt PalmSwap je u pitanju. Idemo direktno u analizu. PalmSwap, dame i gospodo, ovaj projekt sam snimio kao drugi video snimak na ovom oficijalnom YouTube kanalu. Nešto malo prije toga sam držao jednu detaljnu analizu na svom starom YouTube kanalu. Uglavnom, nećemo se puno zadržavati povodom čitavog projekta, čitave analize. Jednostavno želim na brzinu da vam skrenem pažnju, da iskoristite ovakve informacije, jer jednostavno u ovakvim prilikama možete dobro i da profitirate. Ukratko da sagledamo znači o čemu se radi. PalmSwap, skraćenica Palm, vidite i sami na rankingu broj 4269. Ovako su nešto projekti za mene jako zanimljivi, što sam prošli puta spominjao u zadnjem video snimku, da ne ulažem u neke projekte koji imaju market kapitalizaciju od milijardu ili milijardama, nego znači nešto u milionima ili čak ispod miliona. U ovom slučaju imamo znači jednu market kapitalizaciju od 1,6 miliona. Vidimo naravno da je i zaključan Fully Diluted Market Cap od 20 miliona. Znači činjenica je da je ovo jako fresh projekt, da mnogi seed sale, private sale i svi ostali investitori koji su imali mogućnost i sam kao i ja i svi ostali u mojoj Telegram grupi da investiramo, imamo znači tokene još u loku koje mjesečno ili čak u ovom slučaju dnevno dobijamo isplaćeno. Vidimo ovdje jednu watch listu od 3000 ljudi, znači apsolutno još ne toliko poznato, ali u međuvremenu je se dešavalo nešto u community i sami ćete vidjeti da je se moglo definitivno dobrog profita uzeti. Cijena od 0,02, vjerujte u mojim očima, jako lukrativno. Svi koji zajedno sa mnom intenzivno surađuju imaju zadatak ili barem ako me žele poslušati da kupuju sve ispod 0,018. Zašto? Zato što je to neki temelj, neka odskočna daska u mojim očima i naravno na osnovu svih informacija koje su mi prisutne od samog početka i od samog lansiranja. Što se tiče Circle Supplies, vidite i sami da je jako friško, imamo ovdje znači 8% je u opticaju od jednog maksimalnog suppliesa od 1 milijarde. U principu se radi ovdje o jednoj decentralnoj berzi i sami ste prepoznali ili barem čuli ako se krećete u kripto vijestima da je recimo SEC opet protiv Binance nešto izjasnila i uvijek će to u životu da bude. Ja sam ubijeđen da će većina u budućnosti, pogotovo u sljedećem bull marketu, više znači da se fokusira na decentralne berze i naravno treba onda na njima da bude nešto lukrativno što ne postoji na centralnim. Svima vam je leverage ili na našem jeziku, ako se ne vara, poluga povodom tradera poznata i u ovom slučaju imate u ovoj prilici da tradujete, u stvari da pravite poluge od 50x. To je nešto jako zanimljivo i lukrativno za sve tradere. Ja lično naglašavam, ja nisam trader, ja sam investitor, ali prepoznajem potencijal u projektima i naravno tu investiram svoj novac. Kada sagledamo chart na all time, mogu vam samo reći da svi koji su znači pri samom lansiranju poslušali me, investirali novac, imali su priliku u jako kratkom periodu, mi pričamo ovdje o nekih 14 dana, da pokupe 7 x-eva. Naravno je vesting onda počeo, ljudi su počeli da dobijaju svoje tokene, da li to bilo sad iz seed sale-a, iz private sale-a, public sale-a, nebitno, i na osnovu toga je bio jedan odličan dip. U ovom slučaju kada je cijena spala na 0,013, opet sam savjetovao svima koji su znači u kriptu i naravno koji intenzivno sa mnom surađuju da investiraju svoj novac u ovaj projekt jer definitivno ima potencijala, jednostavno čovjek treba da ima strpljenja. U ovom slučaju želim vam nešto da pokažem, znači vidite i sami ovdje 10. februara. 10. februara je jedna cijena od 0,016 bila prisutna. Sada ćemo malo da uđemo na socials, da pogledamo šta je se to tačno 10. objavljivalo i gdje sam ja skreću pažnju da bi moglo biti odlična performacija. Vidite i sami, znači Alpha Mainnet launch date je bio 10. februara 2023. najavit da će ubrzo da bude. Pored svega toga su imali znači kooperaciju u Tokiju, znači u azijskom prostoru. Mi moramo ovdje jednostavno da priznamo i da shvatimo da svi ostali na svijetu su jednostavno dosta napredniji nego naš narod. Nažalost, u ovom slučaju znači pričamo o azijskim zemljama, o američkim zemljama i ovdje možete da prepoznate znači da je bilo u Tokiju event gdje je 250 osoba se sakupilo da isproba PalmSwap i da traduju.
Ja opet naglašavam, ovo je jedna decentralna berza i jako zanimljiva za tradere među nama. Uglavnom, šta je se desilo na osnovu ovih vijesti, na osnovu toga dešavanja i eventa, vidite i sami da je cijena, znači posle 10.2. jako odlično performirala. Svi investitori koji su znači bili investirani prije svega ovoga, imali svoje slobodne tokene prisutne, imali su opet priliku jako lukrativno da izvlače novac iz sistema jer je jednostavno drugi novac pristigao u sistem. U principu vidite da je se ovo jako odlično razvilo, posle svega toga opet imamo negativno tržište, Bitcoin, vijesti, znači čitava ekonomija, apsolutno ovo nema šta da zamjerim projektu zašto se ovako dalje razvijao u negativnom smjeru, međutim vidite i sami da je opet prilika bila da se jako jeftino uzmu tokeni. U ovom slučaju sam opet svima naglasio koji intenzivno sa mnom surađuju da se pripreme i sada isto i vama govorim da je ovo jedinstvena prilika da se u budućnosti ili možda čak za koji dan nešto fino X-eva pokupi. Idemo dalje u socials da pogledamo šta to nas čeka u budućnosti i evo vidite i sami, znači kada bude lansiranje ovoga video snimka već će biti jedna CEX objavljena. U ovom slučaju isto skrećem pažnju, ako ne želite da čekate svakoga četvrtka da bi došli do nekih informacija, konektujte se direktno sa mnom ili preko moje besplatne Telegram grupe, apsolutno nemate šta da izgubite, možete samo da profitirate i da budete kao i svi ostali koji su u mojoj grupi među prvima i na osnovu toga isto tako da među prvima i profitirate. U produžetku možemo direktno da sagledamo i znači homepage od PalmSwap, nećemo se puno zadržavati, skrenut ću na kraju video snimka gdje imate još detaljne analize povodom ovoga što sam znači snimao u prošlosti i sami možete da prepoznate da se ovdje spominje znači get ready to the experience to the next level with Palm V2. U ovom slučaju možete da prepoznate da imate znači mogućnost da se registrujete koja znači još prisutna 17 dana. Apsolutno imate dovoljno vremena čim bude ovaj video snimak lansiran da iskoristite ovu priliku. Uglavnom možemo da uđemo na Learn More čisto da sagledamo o čemu se radi. Kao što sam naglašavao, ovo je jedna decentralna berza koja znači nudi leverage, znači poluge od 50 X-eva. Jako zanimljivo. U međuvremenu svakako na platformi se već trada aktualno preko 5000 ljudi koji znači isprobavaju sve moguće i ima čak neki koji su ekstremno dobro u profitu. To bi bilo ukratko što se tiče ove informacije, sve linkove imate naravno kao i uvijek dole u opisu video snimka pa se možete intenzivnije pozabaviti sa time. I sami možete da prepoznate da je registracija neophodna i da platforma V2 znači ide live za 17 dana. Ne bi bilo loše se pozicionirati, kako ja to volim da naglasim, prije lansiranja, prije nego znači što se privuče pažnja i prije nego što novac počne da pristiže u ovaj projekt. Kada uđete znači na ovu registraciju, vidite i sami znači ovaj airdrop od $500,000 što sam spominjao na početku video snimka, da nije znači neka samo priča nego istina. Ovaj video snimak će da bude za 4 dana lansiran, što znači za vas koji sada aktualno gledate da imate 3 dana vremena da se registrujete. I na ovom mjestu opet vam skrećem pažnju da ne bi bili uvijek oni koji čekaju ili koji zadnji saznaju za ovakve neke stvari. Konektujte se slobodno, direktno sa mnom, pristupite mojoj besplatnoj Telegram grupi, apsolutno nemate šta da izgubite. U ovom slučaju jako jednostavna priča, znači čak do 500% na godišnjem nivou oni nama žele da isplate u Palm tokenima, sve znači koliko mi USDT-a ubacimo u liquidity pool da ljudi mogu sutra da trguju. Prednost svega toga je da je USDT jedan stablecoin gdje nemate da varira kao broj 1 i kao broj 2 imate znači uvijek mogućnost da te svoje dolare u USDT-u izvadite iz tog pula kada god poželite. U ovom slučaju je to jako lukrativno i trebate da budete neki među prvima da bi procentualno što više znači i bili nagrađeni. U produžetku možemo da sagledamo kako to izgleda, kao što sam naglasio, imat ćete mogućnosti, sve zavisi kada ste se registrovali, ako ste bili među prvima, bit ćete do čak 500% nagrađeno, ako ste neki među zadnjima do 150% u godini.
Bilo kako bilo, opet dosta lukrativnije nego bilo na kojoj banki u današnje vrijeme, iako sve jedna za redom propadaju. Uglavnom vidite ono što sam spominjao, nama treba USDT koji ćete znači da ubacite u liquidity pool i onda možete jednostavno i da stakujete. Vi možete da prepoznate ovdje znači da profitirate 60% od trading fees i svi ostali procenata i fees koji se dešavaju na platformi. Da bi sudjelovali u ovom sistemu, jako jednostavno trebate da unesete vašu email adresu, vašu wallet adresu, znači vaš Telegram. I sada opet dolazimo do one situacije gdje većina možda čak od vas i ne koristi Telegram zato što vam je to jednostavno strano, a koristite recimo WhatsApp, Viber i sve ostale chatove i šta ja znam šta sve tamo dalje postoji. Telegram je neophodan u kripto spaceu. Ako ne želite da koristite, onda nažalost ne možete ovdje ni da sudjelujete. Uglavnom, na kraju morate da unesete koliko vi želite liquidity da pridodate ovom sistemu i jednostavno da pošaljete ovu poruku. Sa time bi bilo to u principu odrađeno. Ja vam ovdje u produžetku mogu moju potvrdu da pokažem od PalmSwap kako to izgleda, gdje su potvrdili da sam definitivno registrovan i da mogu ovdje znači da sudjelujem i da profitiram. Ovdje je još jednom ukratko navedeno, znači ako dodam liquidity, što ću i da učinim, mogu da znači zarađujem ili profitiram 60% od trading fees. Ako znači nešto ubacim u staking, mogu čak i na tom procesu 30% da profitiram od trading fees. Pokazat ću vam u toku prezentacije gdje se šta nalazi i ako ste zainteresovani da sami i te procese odradite. U principu bi bilo to znači to što sam želio da pokažem. U produžetku možemo i da sagledamo roadmap koji se ovdje nalazi. Znači vidite 15. maja je to sve aktualno krenulo, danas je 18. maj. Ovo završava znači early event 27. juna. 29. će da znači globalno to bude razjašnjeno kada taj event starta i event se završava 27. avgusta. Šta vam želim sa ovim svim informacijama reći? Ako se vratimo znači na ovu objavu da će biti listing na jednoj centralnoj berzi, apsolutno ne znam koja je u pitanju, može to jako dobro cijeni da pridoda. Vidjeli ste i sami kako je Palm performirao u ovom slučaju kada su bile takve vijesti, zato i sam polazim od toga da će ovdje biti jedan odličan pump prema gore. Na ovom mjestu isto skrećem pažnju za sve one investitore koji su u Palmu, koji imaju znači priliku nešto da iskeširaju. Iskoristite ove momente jer jednostavno, bez obzira što je ovo jedan projekt koji će sad možda za koji dan ili koju nedjelju, dvije da odlično performira, ja i dalje stojim iza toga. Tržište će u budućnosti da ide niže. Pa da se vratimo na glavnu stranicu od PalmSwap, da se konektujemo direktno sa Launchpadom, u ovom slučaju sa on-chain, čisto da vam pokažem znači one investicije koje smo mi do sad odradili i kako tu stvari stoji. U ovom slučaju morate da konektujete vaš wallet, to je se kod mene automatski već odradilo, pošto ovu stranicu već malo češće posjećujem i ovdje imate znači priliku da uđete na earn. I sami ste vidjeli da ćete biti nagrađeni znači u slučaju da imate nešto u staking. Staking proces vam je znači ovdje direktno prisutan. Ja lično sam prošle godine kada je bilo lansiranje ovog projekta krajem oktobra odmah direktno ubacio nešto PalmSwap tokena. Vidite i sami da to nije nešto bilo puno, ali da bi čovjek znači zarađivao earn na onim fees i nije neka znači bila minimalna slota određena. Bilo kako bilo, od mojih 210 PalmSwap tokena koji sam znači ubacio u staking, sam ja lično generirao već 55,69 Palm tokena. I ovdje možete da prepoznate znači da imamo jednu kamatu od 16,40%. Na samom početku je to bila jedna kamata od 120 do 100%. Pogledajte moje stare video snimke, skrenut ću vam pažnju gdje se to aktuelno nalazi. U produžetku vam želim čisto još farming pool da pokažem, znači gdje sam malo više investirao svog novca, nekih 7000 PalmSwap tokena koji sam ubacio u liquidity pool. Kada je to bilo, mi smo ovdje pričali o procentima koji su čak bili na 1400% iz samog početka. Da li je ovo lukrativno liquidity poolove iskoristiti? Definitivno da jeste, skrećao sam pažnju, ali ako je čovjek early da buy, ako ste pri samom početku, tu možete jako fino da profitirate i da sakupljate znači vaše PalmSwap tokene. Ukratko rečeno, znači ja sam u stanju sada sa 5-6 klikova sa claim i da ovo znači izvadim iz liquidity poola, da izvučem 25.000 PalmSwap tokena.
Kada pođemo od toga da bi slučajno to povuklo na 50 centi, ja sam u stanju sa jednom investicijom od $700 da izvadim $12.500 iz ovog sistema. Definitivno ću jedan dio iskeširati na sljedećem piku koji nas definitivno čeka. Možda je jako zanimljivo da vam pokaže znači da je ovo sve temeljito, da znači ovo je ozbiljna priča kao investitorska, kako to izgleda sa vestingom, sa claimingom. Evo ovdje lično možete da pogledate. Imamo jednu investiciju timsku iz moje grupe Crypto Balkan gdje imamo 74.500 PalmSwap tokena. Imao sam jednu commission na jednu preporuku preko jednog linka gdje je čovjek uplatio 9 BNB-ova i vjerovatno ekstremno dobro profitirao među vremenu. I posle sam ja lično opet u public sale-u investirao 1 BNB koji je maksimalno claim free aktuelno bio. I vidite i sami znači da je withdrawed koliko je znači do sad isplaćeno, koliko je još u loku i koliko aktuelno imam na svom MetaMasku na walletu. Znači definitivno je nešto kapitala ovdje prisutno, aktuelno samo jednostavno čekamo na veće cijene, tokeni su tu, možemo znači da sudjelujemo i da profitiramo. To jeste znači cilj svakog investitora. Ne bi se na ovom mjestu puno više ni zadržavao, jedino na kraju da vam skrenem pažnju, već kad ste na YouTube kanalu, moram i ovo da pomenem, pošto sam zadnji puta jako se nasmijao. Mnogi misle kada abonirate nekoga preko YouTube-a da vi njemu morate nešto da plaćate da bi znači vi njega gledali. Ne u ovom slučaju, dame i gospodo, samo jedino okačite ovo zvono da ne propuštate svakog četvrtka znači jedan video snimak i sa samim time ovakve informacije koje vam pružaju se da bi znači i vi profitirali. U produžetku vam isto želim još da pokažem znači prvi video snimak ili bolje rečeno drugi koji je objavljen na mom YouTube kanalu. Tu spominjem se znači PalmSwap. Odvojite malo vremena, uđite znači direktno na ovaj video snimak, ne morate sve detaljno da pregledate, kao i uvijek skrećem pažnju. Imate znači ovdje u opisu video snimka pristup direktno mojoj Telegram grupi, znači preko ovog linka i dole kada uđete u malo detaljniju analizu imate znači ovdje sve označeno kada je šta govorite. U ovom slučaju vidite i sami, znači od 17 minute i 40 sekundi ovdje kada pritisnete direktno možete sve o PalmSwap projektu da saznate što sam znači prije 6-7 mjeseci spominjao i govorio. Aktuelno se apsolutno ništa nije ni promijenilo na ovom mjestu i jednu možda pažnju još da vam skrenem, znači kada se već nalazite na ovom YouTube kanalu, konektujte me direktno preko Instagrama, apsolutno nemate šta da izgubite, kao što sam naglasio, možete samo da profitirate. Ispominjao sam znači svoju besplatnu Telegram grupu i ovdje možemo direktno preko linka da uđemo i da se konektujemo. Vidite i sami aktuelno 485 osoba i znači 13 ljudi aktivno. Kada uđete u grupu, malo smo u zadnje vrijeme podijelili ove rubrike, vidite i sami da main chat sadrži preko 7000 poruka i da se ovdje konstantno i svakodnevno nešto dešava. Imate znači mogućnosti i za kripto vijesti koje se znači ovdje ured svakodnevno objavljivaju da uvijek budete up to date. Mnoge coin analize od raznih projekata koje sam do sad analizirao, dijelio na svom YouTube kanalu su isto ovdje znači pregledno i prisutne. Isto tako i edukacija, znači povodom blockchaina, sve tehnološke stvari što bi u mojim očima čovjek trebao jednostavno da uči i da se jednostavno u budućnosti počne zanima sa tim, jer samo tako možete u životu i da napredujete. I sa samim time smo došli do samoga kraja. Nadam se da je bilo jako informativno i da ste shvatili mogućnost koju imate da profitirate na osnovu ovog liquidity poola. Za detaljne informacije, kao što sam naglasio u video snimku, konektujte se direktno sa mnom preko Telegrama, preko Instagrama, apsolutno nije bitno. Za detaljnu analizu pogledajte znači prisutne video snimke koji su već prisutni na mom starom YouTube kanalu. Vama hvala na odvojenom vremenu, a mi se vidimo sljedeći snimak, sljedeće sedmice u četvrtak. Vaš Predrag Bačić.